bera rero mubwire iri shuri ni ishuri rifite discipline. Sinshaka kuzana impyisi mu bamarayika banjye. Gira vuba se. Urandeba kino ipantaro bibi. Sayanjye nishu. Niki uzi ku buzima bwo muri segondere? Nawe marira iki? Sinje muri iki kigo cyanyu. Tuhagira abanyeshuri baheka. Gisele na Sheni. Abana bagize ibyago. Mama wiki. Umva tema. Ndimo ndashushanya. Ndimo ndakora ikibuga. Urumva? Mfite map ya danje. Nunza no bya bintu byawe. Njewe Aizo Alexi nawe Shema tugiye gucomoka. Gutoroka cyangwa kuri tema? Urandikungwa nk'umukundo. Nzabigukore. Urangiza. Prese nawe. Bagiye muri abanyafuta. Oya ticenye na nawe utasi ngushaka muri iri shuri. Kingenzi urakiza ariko. ntacyo nzi. Ngo? Ntacyo nzi. Udufaranga twanye natwego. Amafaranga kora mabyeshi cyane. Ikigare ni iki za prefe? Yo ndinde? Prefe. De Matayo. Buri wese igihumbi cyose. Ikinyabupfura n'ubushuti. Uhereye umunsi unyibagirwe nk'umujama wawe. Vede n'ukuri kw'Imana natari. sinintore Ndabona. Angana. Igihumbi. Bari gukora tende ko. Erega yikire nkoresha. No kugira ngo nge nandika ibyaha byanyu wambwira ijambo ryiza nabisiba. Ariko ikaramu ngikoresheje ntabwo yasiba ibyaha byanyu. Reka nongere mbasuhuze inshuti banywanyi ba radio Huguka, radio yanyu, radio y'abaturage, radio mukunda kandi bakunda. Ndabasuhuza mbifuriza gukura no kuramba, mbifuriza amahoro n'amahirwe, muhore mwibereye mu mafu yuzuye amafunguro, mwiyumvira radio Huguka ku 105.9 FM no kuri application ya TuneIn. Mu kiganiro ibihe n'amateka giheruka nakugejejeho ku buryo buvunaguye amwe mu mateka y'abaturanyi b'abanyekongo, bana Congo mu rurimi rwa Kikongo, bigasobanura abana b'Imana, cyangwa bana nzambe mu rurimi rw'iringara nabwo bigasobanura abana b'Imana. Uyu munsi nk'uko nabigusezeranyije tugiye guhera kuri ya nama i Berlin nakubwiye, turebe Congo kuva kuri Leopold wa kabiri w'Ababirigi ukanyura ku Bubirigi muri rusange, nyuma dusoze tureba Congo ibaye repubulika, turebe Musa w'Abanyekongo ariwe Patrice Emery Lumumba wayirabutswe ariko ntayibemo, tuyinyure muri Zaire ya Mobutu na MPR, ari nabwo nza kukugezaho ku buryo burambuye amateka y'amatora muri Congo, kuko buriya bari mu bayatangiye kera cyane. Nkwibutse ko yari radio Huguka ivugira ku murongo w'105.9 FM ndetse no kuri TuneIn. Ikiganiro ni ibihe n'amateka, njye ukigutegurira kandi nkaba nkikugezaho, ndi Jean Pierre Ndekezi. Inama i Berlin yamenyekanye nka Conference de Berlin, isa niyagaragaje ukumvikana ko abanyaburayi n'ibindi bihangange byari bashyigikiye mu kwigabanya Afrika. Iyi nama ku ikubitiro yari yiswe inama ya Afrika y'uburengerazuba, Conference de l'Afrique de l'Ouest, yatangijwe tariki ya 15 Ugushyingo 1884 mu mujyi wa Berlin mu Budage, isozwa ku 26 Gashyantare 1885. Iyi nama yambukije
yambukiranyije imyaka 2 ikamara amezi 3 n'iminsi 11 yavuye ku gitekerezo cya Portugal, ariko kwitegura no kuyikoresha bikorwa n'Ubudage bwa Bismarck. Ikindi kigaragaza ko iyi nama yari ihambaye cyane ni uburyo yitabiriwe n'ibihangange byinshi. Ubudage bwayiteguye, Ububirigi, Denmark, ubwami bwa Ottoman ariyo Turukiya y'ubu ngubu, Espagne, ubwami bwagutse bwa Autriche, Hongria, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubuholandi. Portugal yifuje iyi nama, igihangange Uburusiya, ubwami bwagutse bwa Swede, Norvege n'igihangange kindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nkumenyeshe uwe turi kumwe muri iki kiganiro ko iyi nama itari ihera ku busa, kuko hari hashize imyaka 8 hateranye indi nama yiswe la Conférence Géographique de Bruxelles. Inama yabereye i Bruxelles mu Bubiligi mu ngoro y'umwami w'Ababiligi tariki ya 12 Nzeri 1876. Iyi nama yari yateguwe n'umwami Leopold wa II w'Ababiligi ku mugaragaro ngo yari igamije guhagarika icuruzwa ry'abirabura no gukora ubushakashatsi bugamije gutuma abanyaburayi bamenya neza Afurika, ngo bagamije kuyisirimura bahazana icyo bise civilisation. Iyi nama y'i Bruxelles yarangiranye n'ishingwa ry'ikiswe ishyirahamwe mpuzamahanga rya Afurika, Association Internationale Africaine, hagamijwe ahanini kujagajaga ibibaya by'uruzi rwa Congo bahiga ubukungu buhihishe. Ariko nk'uko tuza kubigarukaho, iyi ntego yo yabaga ihishe. Nk'uko kandi nari mbikubwiye mu kanya, icyo gihe bashushanyije amakarita batera imirwi, ariko inama ya Berlin niyo yatanze imirongo migari y'ubukoloni, maze abanyaburayi bisuka muri Afurika bayitegeka nta nkomyi. Ikindi izi nama zari zigamije kwari ukwirinda kuzaharwanira nubwo byarenze bikaba. Nubwo kandi iki gihe cy'inama y'i Berlin umuzungu yari atarakandagira mu Rwanda, ntibyabuze kurugiraho ingaruka, kuko ibice byarwo bimwe byatwawe mu nyungu z'abari begukanye Congo Kinshasa. Inama y'i Berlin yarangiye mu mwaka w'1885. Umuzungu wa mbere akandagira mu Rwanda nyuma y'imyaka 7, kuko yahageze mu mwaka w'1892. Wakaba ari Umudage Oscar Baumann. Nyuma hakurikiraho mwene wabo Gustav Adolf von Gotzen wahageze mu mwaka w'1894. Hakaba hari mu myaka ya nyuma y'ingoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Byumvikane kubwo mu Rwanda hakorwaga jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, imyaka 100 yari yuzuye Abadage bakandagiye mu Rwanda, cyane cyane Gustav Adolf von Gotzen, kuko yahageze mu mwaka w'1894 nkuko nari maze kubivuga. Tukiri ku nama yiswe iya Berlin, twabonye ko yatangiye tariki ya 15 Gushyingo 1884 igasozwa ku ya 26 Gashyantare 1885. Muri iyi nama icyakozwe hanini ni ukwigabanya bwa bwami bwa Congo twabonye mu kiganiro giheruka. Iyi Congo rero baritonze bayitera imirwi, bayikatamo ibipande 4. Congo Zaire ariyo Belge yahawe Ababiligi, Congo Brazzaville ihabwa Abafaransa, Congo Angola ariyo yabyaye Angola y'ubu ngubu ihabwa Portugal, hamwe na Congo Gabon ariyo yabyaye Gabon y'ubu ngubu nayo ihabwa Ubufaransa. Igihugu cya Congo cyamaze imyaka 52 mu bukoloni bw'Ababiligi, kuko bwagitegetse kuva mu mwaka w'1908 bukagisubiza ubwigenge bwacyo mu mwaka w'1960. Ariko ahamba mvuze imyaka Congo yamaze iri mu maboko y'Ububirigi nk'igihugu. Naho ubundi Leopold wa II umwami w'Ababiligi yigaruriye iki gihugu agitunga nk'igikingi cye bwite kuva mu mwaka w'1885 kugeza mu mwaka w'1909. Nyuma y'ubwigenge iyi Congo yaje kuba nanone nk'umutungo bwite w'undi mugabo, nawe wayigize nk'akarima ke k'igikoni, ndetse ayibatiza Zaire kugeza yambuwe n'abitwa Kabila, ari nabo bamukuye ku kivuguto yari amaranye imyaka 32. Mu mwaka w'1885 abitewe no kurarikira ubukungu n'amahirwe mu by'ubucuruzi byagaragaraga nk'ibitagira ingano, anagendeye ku buryo byari byakabirijwe n'umwihanduza cumu w'Umwongereza Henry Morton Stanley, umwami Leopold wa II w'Ububirigi yemeje ko Congo ibaye ayita leta yigenga ya Congo.
Congo. Icyo gihe Congo yahise nyine igirwa ku ngufu igikingi bwite cya Leopold wa kabiri umwami w'Ababiligi, ikoronijwe kandi isahurwa mu izina rye nk'umutungo we bwite mu gihe cy'imyaka 23. Reka rero noneho nguhe mu mateka avunaguye amayeri yose umwami Leopold wa kabiri w'Ababiligi yakoresheje ngo yigarurire Congo, tubone n'uko Ububirigi bwaje kuyitwara ariko nanone ari iya leta. Ijya gutangira urwitwazo rwabaye ngo kurwanya icuruzwa ry'abacakara ryari rikomeje kuyogoza Afrika, nubwo bwari bwaraciwe kuva mu mwaka w'1804 bitangiwe na Denmark, ariko bugacibwa nyabyo mu mwaka w'1848. Ku mugaragaro mu mwaka w'1876 umwami w'Ababiligi Leopold wa kabiri yahurije Bruxelles nk'uko twabibonye abahanga rurangiranwa mu bumenyi bw'isi, les sommités de la science géographique, hamwe n'abari bamaze kumenyekana mu kuzenguruka isi bavumbura indi migabane itari Uburayi, baturutse mu bihugu byinshi byo ku isi ngo bagamije kureba inzira bafatira hamwe n'uburyo bakoresha kugira ngo bashimangire ku buryo budasubirwaho umuco n'ubujijuke bw'Abanyaburayi muri Afrika yo hagati. Muri iyo nama icyo gihe muri uwo mwaka w'1876 nibwo bashinze cya kindi bise ishyirahamwe mpuzamahanga rya Afrika, ryiha igice cyo gukoreramo Afrika y'Iburasirazuba ibumbye akarere kose k'ibiyaga bigari. Mu gihe cy'imyaka 6 hakozwe igikorwa cyo gukorera ingendo zinyuranye muri aka karere, ndetse banashinga ibirindiro bya mbere by'ingenzi ahitwa Karema na Mpala ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Hagati ariko hari ikintu gikomeye cyabaye mu mwaka w'1877. Umwongereza Henry Morton Stanley wari umaze imyaka 3 asa n'uwaburiwe irengero yongeye kuboneka ku nkengero z'inyanja ya Atlantique, azaratira isi yose uruzi rwa Congo n'ubukungu bw'umurengera burunze muri kariya gace. Umwami Leopold wa kabiri yagaragaje inyota ikomeye atewe n'ubwo bukungu yararatiwe cyane na Stanley, maze tariki ya 25 Ugushyingo umwaka w'1878 ari mu ngoro ye i Bruxelles ashyiraho ikiswe Comité d'études du Haut Congo, ni ukuvuga itsinda rishinzwe kwiga neza Congo. Iyo komite yari ihawe akazi gasa neza n'akari kahawe ryashyirahamwe mpuzamahanga rya Afrika, ariko bigatandukanira kwiriryo ryari ryibanze ku nkengero z'inyanja y'Ubuhindi. Icyabaye rero nuko ya komite ya Leopold wa kabiri ahantu hose yari yavumbuye yahise itangira kuhayobora, ndetse kugira ngo yihe uburambe mu bikorwa byayo yahise ihindura izina yiyita ishyirahamwe mpuzamahanga rya Congo, Association Internationale du Congo. Iyi ikaba yari isosiyete yigenga iyobowe n'umwami Leopold ubwe. Mu mpera z'umwaka w'1883 iyi sosiyete ya Leopold wa kabiri yari imaze gusinyisha abayobozi bo mu nzego zose, ni ukuvuga abami n'abatware babo, amasezerano amwegurira uburenganzira bwose mu ntara zose bayoboraga. Byose byashojwe no guha izina icyo gice bari bigaruriye, bakise État indépendant du Congo, bisobanuye leta yigenga ya Congo. Leopold wa kabiri umwami w'Ababiligi washyigikiwe n'abatari bake mu bihangange mu mugambi we wo kwigarurira Congo, tariki ya 16 Mata 1885 yasabye abaminisitiri be gutoresha itegeko rimwemerera kugira ikindi gihugu cyigenga. Ibyo byarabaye. Leopold wa kabiri umwami w'Ababiligi ayobora Congo nk'akarima ke bwite abinyujije muri ya sosiyete ye Association Internationale du Congo, ndetse n'ibihugu bikomeye birabimwemerera binabimushyigikiramo. Urugero nuko tariki ya 10 Mata 1884 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje idarapo rya Association Internationale du Congo, ari naryo ryari rya leta yigenga ya Congo nk'igihugu cy'inshuti. Ubudage nabwo bubikora ku itariki ya 8 Ugushyingo umwaka w'1884. Nguko uko kimwe mu bihugu binini cyane ku isi cyabaye ingaruzwa muheto y'umuntu ku giti cye, maze agisahura imyaka 23 mbere yo kucyegurira Ububirigi. Byagenze bite? Uko
uko gutegeka Congo ku gitugu byajyanaga no kuyisahura ndetse no gukandamiza abaturage, ari nako benshi bicwa kandi bakicwa urubozo. Hari ibihugu bimwe bitatinyaga kwamagana byivuye inyuma ibyo bikorwa bya Leopold wa kabiri. Ibi byatumye mu mwaka w'1908 abonye ko akomeje kwamaganwa n'amahanga kubw'ubusahuzi bumena amaraso abambari be bakoreraga abanyekongo, yatangaje ko igihugu akirekuye akacyegurira leta y'Ububirigi. Icyo gihe icyari leta yigenga ya Congo kibatizwa Congo Mbirigi. Mu mwaka w'1925 iyi Congo Mbirigi yaragutse ubwo bayomekagaho u Rwanda n'u Burundi bakarema icyo bise icyo gihe Rwanda Urundi. Dukurikije ko Congo nukuvuga nyine dukunze kwita Congo Kinshasa yasubiranye ubwigenge mu mwaka w'1960, dusanga ubu bukoroni bushya bwaramaze imyaka 52. Twakongeraho yayindi 23 yamaze ari akarima k'igikoni ka Leopold wa kabiri, tugasanga iki gihugu ababirigi barakidagaduyemo ku mugaragaro imyaka 75. Nyuma nyine bakibeshya ubwigenge bakagumya kugitobanga bari ku ruhande. Muri rusange dushingiye ko Portugal binjiye muri Congo mu mwaka w'1882 kugeza mu mwaka w'1960, abazungu Congo bari bayimaranye imyaka 478, naho Congo wari amabuye. Reka noneho tureba amateka y'amatora muri iki gihugu cya Congo Kinshasa, kimwe mu bihugu binini cyane kandi bifite abaturage benshi kuri uyu mugabane wa Afurika, igihugu gituwe n'abaturage hafi miliyoni 90. Umwitozo w'amatora abanyekongo bawukoze bwa mbere bakiri mu bukoroni. Bwa mbere mu mateka tariki ya 8 Ukuboza umwaka w'1957 habaye amatora y'amakomine muri Congo Mbirigi yarizwi nka Congo Belge. Kimwe mu byasizwe n'aya matora nuko abanyekongo batangiye gushinga amashyaka, ariko ahanini ugasanga ashingiye ku muco, amoko n'uturere, bikaba byararangiye iryaharaniraga guteza imbere abitwa abakongo ari ryo ryegukanya amajwi menshi cyane muri Leopoldville yaje kwitwa Kinshasa kugeza n'ubu. Iryo shyaka ni iryitwaga Abako, Alliance de Bakongo, ari naryo abakoroni b'ababirigi bari bemereye gukora za mitingi zo kwiyamamaza ryonyine. Amatora rusange yakurikiyeho nayo mu mwaka w'1960. Nanone igihugu cyari kikiri Congo Mbirigi. Muri aya matora yabaye ku matariki ya 11 kugeza ku ya 25 Gicurasi 1960, hatowe abadepite n'abasenateri kugeza ku rwego rw'intara. Aya matora nubwo yakoreshejwe n'ababirigi byari mu minsi yabo ya nyuma yo gutegeka Congo, kuko yahise ibona ubwigenge nyuma y'amezi atageze kuri 2 nyuma y'uko aya matora akozwe. Congo Kinshasa yigenze tariki 30 Kamena 1960. Aya matora yavuyemo inteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara irangwamo ubumwe bugeze ku mashyi, kuko wasangaga buri shyaka ryiganje mu gace runaka kiganjemo abayoboke baryo. Ibi byatumye amashyaka yari yishyize hamwe akibumbira mu ryiswe Mouvement National Congolais ya Patrice Lumumba, ariryo ryegukana amajwi menshi mu badepite no mu basenateri. Patrice Lumumba yahise agirwa minisitiri w'intebe, bityo ashyiraho guverinoma ya mbere ya Congo yigenga. Naho Joseph Kasavubu wa Alliance de Bakongo atorerwa kuba perezida wa mbere wa Congo yigenga, atowe n'inteko ishinga amategeko. Yakurikiyeho byagaragaje ko Congo yaba yarahawe ubwigenge bihubukiwe, kuko igihugu cyahise kinjira mu mvururu zishingiye ku moko. Abasirikari b'abanyekongo bigomeka ku bakuru babo bari bakiri ababirigi, bityo bihurwaho ukuzamuka ku buryo bwihuse cyane kwa Colonel Joseph Désiré Mobutu wahise agirwa umukuru wa Etat Major y'ingabo, akaba n'umunyamabanga wa leta muri guverinoma. Ubunini bwa Congo, inyota y'ubutegetsi kuri bamwe, byatumye tariki ya 11 Nyakanga, iminsi 11 gusa nyuma y'ubwigenge, intara ya Katanga yari iyobowe na Moise Chombe itangaza ko yigenze. Naho mu ntangiriro za Kanama hakurikiraho iya Kasai yari iyobowe na Albert Kalonji.
Ibi byose ariko byari byishwe inyuma n'abanyamahanga b'Uburayi na Amerika hamwe n'amasosiyete yabo yari mu busahuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice byinshi bya Congo. Mu bisa no kwiyahura, Patrice Lumumba yihutiye gucana umubano n'Ububirigi, yitabaza ingabo za Loni kubungabunga amahoro muri Congo ziza zitwa MONUC. Ibintu byaje kugerera udubi kubera ubushyamirane bwadutse hagati ya Kasavubu na Lumumba. Uyu Lumumba kubera kugaragaza ko arwanya abampatsi ibihugu bo mu burengerazuba bw'isi, byatumye nabo bamwanga urunuka, bamushinja gukorana n'abakomunisti b'abasoviet, dore ko hari no muri cya gihe cy'intambara y'ubutita guerre froide. Uru rwango kandi rwongeye kuremerezwa nuko Lumumba yatangiye kudashira amakenga za ngabo za Loni yari yasabye, azishinja gukorana ahubwo na za ntara ziyomoye kuri Congo. Ibakabihera ko General Dag Hammarskjöld wari uziyoboye yangaga gufatanya n'iza leta ya Congo kugaba ibitero kubigometse. Patrice Lumumba yarushijeho kubyoroga urutoki mu jisho ry'abanyaburayi na Amerika ubwo yasabaga ubufasha bw'abasoviet bakamwoherereza abajyanama. Ibintu byahumiye ku mirari tariki 5 Nzeri 1960 ubwo President Kasavubu yatangazaga ko yirukanye Lumumba ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Lumumba nawe agahita atangaza ko iki cyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga, ahubwo ko Kasavubu ari ukuwe ku mwanya wa president. Ibi byemezo byombi byagumye mu magambo, maze inteko ishinga amategeko nayo ibisubiza bubisi tariki 16 Nzeri ubwo yatoraga ko Lumumba yeguriwe ubutegetsi bwose, ariko na Kasavubu agakomeza kuba president. Nyuma y'umunsi umwe gusa, Kasavubu yazamuye Joseph Désiré Mobutu amugira umugaba mukuru w'ingabo za Congo, commandant en chef de l'armée. Ku mugoroba w'uwo munsi, Mobutu yahise akora coup d'état ya mbere, atangaza ko bari abagabo bombi bari bahanganye bahagaritswe. Ubutegetsi bwa leta yahise abushyira mu maboko y'abanyabwenge bari bagisohoka za kaminuza mu kiswe inama y'abakomiseri yayoboye kuva muri Nzeri 1960 kugeza muri Mutarama 1961 ubwo hashyirwagaho indi guverinoma yisunze itegeko nshinga. Hagati aho Kasavubu bigaragara ko yari afitanye ibanga na Mobutu yashubijwe ku mwanya wa perezida. Lumumba we wabonaga ko byose bimurangiranye yagerageje guhunga, ariko Mobutu aramufata amwegurira Moise Chombe wari umwanzi we gica, wanamwicishije tariki 17 Mutarama 1961. Gusa ibi byose byari byishwe inyuma na bampatsi ibihugu. Ku isonga hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinjaga Lumumba gukorana n'abasoviet, kandi koko yari yarabitangiye, kandi kiriya gihe intambara y'ubutita guerre froide yari irimbanyije. Telegram ya Central Intelligence Agency ariyo CIA iyo kuwa 26 Kanama 1960 ubu yashyizwe ahagaragara, yavugaga ko kwigizayo Lumumba byari cyihutirwa, une priorité muri gahunda za Amerika muri Congo. Ubundi buriya Lumumba yishwe n'Ababiligi mu cyo bise Operation Barracuda bakoze ku matariki ya 11 na 12 Nzeri 1960. Ibyakurikiye byose kugeza Lumumba yishwe byakorwaga muri Operation Barracuda, ndetse tariki 6 Ukwakira 1960 wari minisitiri w'Ububiligi ushinzwe ibibazo bya Afrika Harold Daspremont Linden yategetse abari muri iyi gahunda ko Lumumba agomba kwigizwayo kandi ku buryo bwa burundu. Lumumba doit être écarté de manière définitive, niko yabivuze mu gitabo L'assassinat de Lumumba cy'Umubiligi Ludo de White cyasowe na Kartala ejo bundi mu mwaka w'2000. Tuhasoma ibi bikurikira. Ijoro ryari rikonje cyane kuri wa 17 Mutarama mwaka w'1961 muri Katanga. Umukomiseri wa polisi y'Ububiligi yasingiriye Lumumba mufata akaboko aramujyana amugeza uruhande rw'igiti kinini. Abasirikare bane biteguye kurasa bari bategereje, biteguye ndetse hafi aho itsinda ry'abasirikare n'abapolisi b'Ababiligi bageze kuri 20 harimo n'abofisiye b'Ababiligi, bamwe na bamwe mu baminisitiri ba Katanga bari aho bategereje kandi bitegereza bucece. Umukapitene w'Umubiligi niwe watanze itegeko, maze babarashi bane bamishe icyarimwe urusasu kuri Lumumba. Nguko ko Ababiligi bishe Patrice Emery Lumumba. Abayoboke ba Lumumba barahanyanyaje maze bashyiraho guverinoma yabo mu burasirazuba bwa Congo. Ku isonga hari Pierre Mulele na Antoine Gizenga bari bashyigikiwe n'abasoviet. Ntibyatinze ariko kuko afashijwe na zangabo za Loni ndetse n'abahoze ari abaofisiye b'abazungu mu gihe cy'ubukoloni, Mobutu yashoboye gutsinda bari
bari bigometse agarura intara zose z'igihugu. Pierre Mulele yarishwe, Antoine Gizenga arafungwa, naho Moise Chombe afatiye ubuhungiro. Pierre Mulele ni ukomokwaho n'abarwanyi bitwa bamayimayi twumva n'ubu bakidurumbanya Congo. Amatora yongeye kubaho muri Congo mu myaka y'igihumbi 1964 na 1965, aho muri 1964 batoye itegeko nshinga ryiswe irya Repubulika ya mbere, ryatowe ku buryo bwa referendum tariki ya 15 Kamena kugeza ku ya 10 Nyakanga 1964. Iyi Repubulika ya mbere yari isanzwe yitwa République du Congo Léopoldville mu buryo bwo kwitandukanya mu mazina n'umuturanyi wabo Congo Brazzaville, noneho bayita République démocratique du Congo, ari nako yitwa ubungubu. Iri zina ryemewe tariki ya mbere Kanama umwaka w'1964 ubwo hemezwaga itegeko nshinga rishya ryari rimaze gutorwa. Umwaka ukurikiyeho kuva tariki ya 18 Werurwe kugeza ku ya 30 Mata 1965 habaye amatora y'abadepite n'abasenateri ndetse n'abahagarariye intara bita député provincial. Aya matora akaba yaratsinzwe ku bwiganze budasubirwaho n'ishyaka Konako, Convention Nationale Congolaise, umutwe wa politiki wari uyobowe na Moise Chombe. Ibi ntibyarambye kuko muri uyu mwaka aribwo witwa Mobutu Sese Seko yahise ahirikiye Repubulika ya mbere atangiza Repubulika ya kabiri, ndetse igihugu agihindurira izina cyitwa République du Zaïre kugeza agerewe mu kebo yagereyemo abandi ubwo yahirikwaga ku butegetsi mu mwaka w'1997 nyuma y'imyaka 32 y'ubutegetsi butavugirwamo bwo wari waramamaye nka Maréchal Mobutu le Roi Léopard n'ishyaka rye rukumbi rya Mouvement Populaire de la Révolution MPR. Wabyumva atya yagira ngo ku ngoma ya Mobutu nta matora yabaye. Ku bwa Mobutu amatora yarakorwaga kuva tariki enye kugeza ku ya 10 Kamena umwaka w'1967. Abanyekongo bongeye kwitabira referendum iyo kwemeza itegeko nshinga rishyiraho Repubulika ya kabiri, maze si ukuryemeza baranarishimangira kuko baritoye ku bwiganze bw'amajwi 98 n'ibice 44 kw'ijana. Iri tegeko nshinga nta byinshi ndikubwiraho, gusa amateka agaragaza ko yari intambwe ya mbere abanyekongo bari bateye basubira inyuma muri demokarasi, bava ku matora nyamatora berekeza mu matora y'ikinamico. Umwihariko wa mbere iri tegeko nshinga ryari rifite nuko ryemeraga ko mu gihugu hatagomba kubamo amashyaka ya politiki arenze abiri. Ikindi nuko ryashyiragaho inteko ishinga amategeko igizwe n'icyumba kimwe gusa, Parlement unicaméral, ikitwa Assemblée nationale. Iri tegeko ryahaga perezida w'igihugu ububasha buyingayinga ubw'Imana ishobora byose. Urugero nuko ryavugaga ko perezida wa Repubulika ari umukuru w'igihugu nyine, akaba umukuru wa polisi n'ingabo by'igihugu, kandi akaba ari ushinzwe umubano n'amahanga. Ikindi nuko abaminisitiri bari bafite inshingano imwe gusa, gushyira mu bikorwa amabwiriza ya perezida. Mu mwaka w'1970 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bongeye gutora perezida wa Repubulika n'inteko ishinga amategeko. Perezida yatowe tariki ya mbere naho abadepite batorwa tariki ya 15 Ugushyingo 1970. Aha abanyekongo bari binjiye bidasubirwaho muri ya matora y'ikinamico. Dore nawe muri aya matora ari nayo ya nyuma mbere y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibatizwa Zaire, ishyaka Mouvement Populaire de la Révolution rya President Joseph Mobutu niryo ryonyine ryari ryatanze abakandida, maze ritorwa ku majwi 99 n'ibice byinshi kw'ijana. Mbere gato mu itora rya perezida ryari ryabanje tariki ya 1 Ugushyingo, ikinamico yari yarushijeho kuryoha cyangwa se gusetsa, kuko icyo gihe Joseph Désiré Mobutu umukandida rukumbi yatowe ku majwi ashobora kuba ariyo ya mbere menshi mu mateka, kuko yagize amajwi 103 kw'ijana by'abari biyandikishije gutora. Nyuma yaha habayeho kuvugurura itegeko nshinga bitanyuze mu matora, maze yangiye ngo iteganya amashyaka abiri barayinyonga, bityo MPR ya Mobutu yemererwa gukina yonyine mu kibuga nk'ishyaka ryonyine rukumbi ryemewe, unyuranyije nabyo akaba umwanzi w'igihugu, ndetse abenshi bakurikijwe Patrice Lumumba barishwe. Aya matora yo mu mwaka w'1970 niyo yarabaye ya nyuma mu gihugu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nkuko nari maze
kubivuga kuko cyahise gihanagurwa ku ikarita y'isi kigasimburwa n'iremwa rya Zaire iremwe na Mobutu mu iturufu y'icyo yise authenticité, byose biciye mu ivugurura ritanyuze mu matora y'itegeko nshinga. Byakozwe tariki ya 15 Kanama 1974, ari nabwo ishyaka rya MPR ryazamuwe ku buryo budasubirwaho nk'urwego ruri hejuru ya guverinoma. Kugira ngo ubyumve neza, menya ko kuva kuri iyi tariki guverinoma yiswe inama nshingwabikorwa ya MPR, Conseil Exécutif du MPR, naho inteko ishinga amategeko ibatizwa inama nshinga amategeko y'igihugu ya MPR, Conseil Législatif National du MPR. Aha nanone igihugu cyahise gihindurirwa idrapo cyangwa se ibendera, gihindurirwa n'izina cyitwa République du Zaire. Ikiswe l'authenticité bivuze nko kugaruka ku myitwarire gakondo. Congo ayita Zaire, nawe yibatiza Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga, akiyambura Joseph Désiré yari yagishyizeho mu kwakira 1971, nubwo cyaje kwemezwa nyine muri Kanama 1974. Aha Mobutu yashyize ingufu nyinshi muri iki kintu yise authenticité africaine, cyamamaye nka Zairianisation. Imijyi hafi ya yose y'igihugu ihindurirwa amazina nk'uko twabibonye. Joseph Désiré Mobutu yiyuburura Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga, atangira gusingizwa nk'imana y'abazayirwa. Itegeko nshinga ryongerwamo ingingo Mobutisme, ari byo bitekerezo bya Mobutu, ari ryo biyobokamana doctrine rya MPR. Muri uyu murongo Mobutu yaciye cyitwa izina ry'irinyamahanga, ababatizwa bakabatizwa mu ibanga rikomeye, ku mugaragaro bakitwa amazina y'amazayirwa. No mu myambarire amakote na karavati byaraciwe, bayoboka foulard na abakos. Reka ncumbikira ahangaha, ubutaha tuzareba izamuka n'imanuka rya Mobutu, ndetse turebe na bimwe mu byaranze ingoma zamuzunguye. Abafaransa baravuze ngo plus on monte plus la chute est mortelle. Abaswahili bati aliye juu ngoje chini. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD, abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori,
abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Hugogo wahamagara kuri 0788 36 53 55.